بصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوسي في chagina maso dausu yabiri mu 8 itandise insha Allah ne tujewo lines ne biri zetwali sema bega. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Fil ummiyin. Nikudiram fil ino ya wefa ne alif nefa no suma lam. Fil then ummi. Fil ummiyin. Oba fil ummiyina sabilun yuwaffa sabirun yuwaffa ino swad lubati tiyala bikaburunji naye yuwaffa ino fa'u tewanga because maso wale wajochi swad egumira yuwaffa sabirun illa allai katugachigata chinchibade illa adachino allai katuchigate illa la no alif ebefudde nene befudde tugamba nti illa allai shitegede illa allai. Naam, kimswatu mujadila Allah yagambira nti aluga kubakadde nagamba nti alladhina yudhahiruna min nisaihim nti alladhina yudhahiruna min nisaihim ayigambye الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم أو ngigwa kuneka kanti illa allai waladnahum إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يا بيتو يغامبا so لنهلكن الظالمين. Naam. Then wano ula asikize ngakamanyi nyo akazize wano simika mirabe ni bayo burunji lutayyar تزقوا حل الصي والرزاء واللنل قالوا إن الواو يفا ni alif nefa ni alif yokubi nefa ni lam nefa no soma ta gozo tayri ko shadda qalu tayyaruna shajarata zaqqum
شجرة الزقوم محل الصيد محل الصيد سوسي الصيدي والله يغانتي لي إلى في قريش أدنى تدي قريش نيتو غانتي قريش نعم نونتو غانتي محل الصيد تجلك نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.